Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje mntana zekhaya awulike ivideo ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification ke uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer rumors akhona ke kuyona ke i-Betway Premiership sokubhekela lapha ke kuyona ke Orlando Pirates okuhlanganisa ke neqembu elakhona ke KwaZulu Natal nelisanda kuwina isicoco sayo ke lapha ke iMotsepe Foundation lapha ke iDurban City. Udouble vela kuthiwa ke iDurban City engathi ke ifuna ke umdlali waseswini weOrlando Pirates ke nosenza kahle kakhulu kule insuku lapha ke uKarim Kimvidi. Khumbula ukuthi uKimvidi uke wagijima ke kulona ke iqembu lisayibisa ke ngokuthi ke iMaritzburg United lapha ke kuyona ke isizini ka-2022 2023 impela ke kuthiwa ke lapha ke iDurban City imfuna back lapha ke uKarim Kimvidi, kodwa ke udouble velayo ekuthiwa ke iOrlando Pirates ngathi ke ifuna ukumkhipha ngeloan since ke kumdlali esamdinga for lapha ke ikusasa. Iyona update engiphethe ke njengamanje. Like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.